Assalamu alaikum watukufu mdunge matangazo ya he ORTC imionano mbali na mbali ya tulanziani inashika oshilone jukumu ya upangisho mkonti wa taifa idungu huendelea. Warumishi walone mbwana ya utaho wade wa malende uzimihia ativanti juu wakusudi wa misomo ya wajadidisha maarifa jumo mbwana waloni wa inu. Na zinu mengoni mazimada mshinzi za himisi taarifa habari ya hatu ya makatiano. Garbuwa we taarifa habari ya unisauke mhuwa hejawula azali asumani ngujihundo makatiano harumwensi ya Cameroon mahalani kao ngurenga funvu harumazi ntabuho za mengomirar nandaro za hezensi za hele bara la Afrika. Homwaswili ha raisi harumweshi wanza shanda egesha yaunde, raisi azali asumani haondana na mlahiki wa hishma ne madhamana wa hensi ya Cameroon. Nomsi hobo nti harumwendege halahikiwa hamwandu ne mhuwa he diplomasi wa hensi ya Cameroon. Luwone sa ukaya zentabuho za mpira zitanganyao wanawahele bara la Afrika ngazipasi wao jonjianziani ya 2000 harumweshi wanza shantabuho sha ulembe sha yaunde iho Cameroon. Nekipu ya hensi ya Cameroon ne Burkina Faso dowajoka buwa zentabuho. Upande wa ekipu ya taifa la Kante kwa jonjianziani ya mfumdaru Kabil haugombana wazima ne Gabo. Ni raisi wa jamhur Azali Asumani ujoka hadhiru harumweshi wanza shantabuho ahunga mhone la Kante ya Comores. Ushinzi ndorombe yao ya kipu ya taifa ngandeleo ni taarifa habari. Sheika ushadhaminishiwa mpangishwe mahadisi ya taifa shidungia zibarnamaji za uhadisi bazimaneze janibu mbali na mbali jumo mrengo funvu harumo mkonsi wa taifa ili haini mndu ya tekeleze mauni ya hae hemfaida ya pangishe maudu njema ya hensi. Ejuma inu uwaunana marengo ya kima bahazazi na ne maula mau na wajamu wa tayari ujorenga funvu harumo mkonsi unu. Nurdin Said ni mapicha ya Ibrahim Mkababu. Haudungaze barnamaji za hazizi yanlikia nao no mkonti wa taifa sheika ushadhaminishi wa umpangisho mkonti unu udungi ya zehazi. Ejuma inu shiona nane madhamana wa hema shirika ya nafsia. Harimwa ile raya mahadisi ye janibu ya hemi konti ya hema shirika ya nafsia kwa kinyume no mrengo funvu harimwa mkonti wa taifa. Na wongwa hutajiao ye madai hazi wa yafanyia ya serikali unumwa hawavili ya hundane na majawabu harimwa mkonti unu. Majahatu nzima ndiyo mkonti dialogue ili hunde bahanuri kensi rihajisi eze majapia emizizingiri pia ronizo harimwa ya sektor privé. Donc ekai lelo inushabaha wasunda bahanu rizambe hajiku rihundwa zishie wastanziani abonurwa lanu. Ye madai ya mabahazazi ngayo ya urengwa hemi hono yo miili poliho mametwahir dhamana wa heshikao shiendesa wa mkonti wa taifa ili utumaini mashawiri ya daima ujumwa umvaunu. Waungu mhono ye dialogu no ili baparihane istulahi ya heza mishkili mbali na mbali ziremao ye sektor privé jiheli bakaonga ziremao ekonomi ya Komoro wakubali huja watekeleze ye mihima hao na miona hao no mdunga nizo taratibu wao nao ya heli ya lazimu wadungane nao ni administration ya hensi. Ya mfomonsi inu sheika ushadhaminishi wa umwendeso mkonti wa taifa shiona nane maulama hadhir ne mufti wa jumhur ne kadhim hu na wo waonesa utayarifu wa hao wa urenga funvu harimo mkonti wa taifa. Kama nafikira ngabolo nafikira kinyume yote ajabu abwenaje yajaonese fikira njema hahe ujuma izo wanao ondese daula tulizo jotaraji na yoke tuzilwa abangere ujomba leo wananyasi kao wao kinyume ne daula watengele waje wajonese fikira hao ilio kumuri wao elewenro na sisi johanza haini kumuri ulo leo yajasaidi kumuri abangere mane maulama waje muhamma kwa tayar wajaru mae ize madisiano habeshelea ze mada za panga umkonti wa taifa ujoendelea mwezi 28 wa Fevrie uhundaye mwezi 20 wa Mars ziwashiha ujumwa emishinzi ya heshikao sha taifa shadhaminishiwa zenye chaguzi seni ye sharia shahe zenye chaguzi umrasimisho mabaki ya mbali na mbali ya usuyana o ne zenye chaguzi ne mikonti ya heze janibu za siasa ama mada zinrwaji ngazijoka baoni.
mwanzishi jimla wa janibu ya siasa RDC Jai Ahmad Shafi baada mahadisi yoendelea nayo wadzimane sheka ushilone jukumu ya mpangisho mahadisi ya taifa usoni mwe URTC hajitamka iliwonesa izwe janibu ya siasa ya hae wafikirio uhusu mondeleo wa mkonti uno na rumushili. Warmishi wahela duani ya Komor wala visiwa amini ya Hawaii hadhi mwikadhi kubwa ni mudir jimla waheli dahula la duani nomla visiwa amini kabla ya urenga dhamana za urasmisha yola duani ino alama ya uonesa uka mndungu jofanya hazi haustehe masharti na uradingoni ndongo za utia shaka ze dhamana ikao ndo ya rihozo. Sofia Hassan ni mapicha ya Nurdin Ibrahim. Wallahi بالله وتالله gamlao hele jina la Mwenyezi Mungu mtukufu. Wanroazi 15 wa hela duani ya Komori doalave amini ili uhakikisha ujuma wa mstehizi kanuni za sharia za hele dawi kao ndo walifanyilia uhazi na inunzia ya uruhusu haina mzima dao ya rengi za dhamana za hae haudunge sharia haukeko de douanier haturifardisha ka effectivement ke bidio heni agent de douane yale amini nge andisezi hazi watawara leo wajiandroaje wandise uleze amini hambabi evagiamment ndo ndainu ikawa ibalia ma agent kumena watano wala douane wakaujali amini leo haurenga miadi ya ukaya ngo justei eze sharia kao lezawa hanti za la douane za Komoro ila douani ni shiwanza shandrege sha Komori ndonzia za huenda na huja na ubita na utoa haina hindu toka shonsi nadamu akedhoma na hena fsi hai ne zamdu ngazo ntipia viaja akedhoma ana waheze nafsi za ho wanu wajina leda holinu leo hak bila biwa amini ukalinda muhimu ukanga sina mafu ya mjima ili uharumeti ya hatu asina lefula mji la duan asina lefula mji la haya la ho wabirao hawani lefula mji la duan la ho wabirubai awe mahala weyo maili wo virano zinji babiri wandu wenji abunge abo mahala wandu wakanse mafu ya mji waparo mamurabitina wa usawane mamilitera watundawe amani ya hatu abunge abo usalama wa hatu ne amani ya hatu ne hifadhi ya hatu ngizoni hono ni hani abwe kamla ba amine leo ti ajabu abunge abo nganyi na vomana mkuu osoni mwa Mungu juu yako umma wa Komoro muhifadhi amani ya hao na zihakili za hao na usalama Hurengazi dhamana zinu husoni mwa Mungu inunzia ya utaha amani bonsi juu Hulavamini ni ala duani ini mengoni mwa zikanuni komane zikaziwa harmo ikodi ikomane rwingo la duani nedo rungulumane kode duani zidhamane komaduali yonazo zidhamana nyangu donc hadhamana nzito zo komane dezidio na mtu akubali afanye hazi la duani bokaka wajibu katsudo hulaviswamini bane waye atotekeleza zidhamana zahe harmo ila duani zo komadabo lazo paspo kamba vale ke penzelea ya kutambane ata angalie afanye mtu favori par rapport ya mio favori ede mana vale kadhi vwa korongo arongo mbane sotekeleza dhamana zangu haina mneko manede za rongo la harma zikami sindawa nubahi ama onroazi wasaya wa hila duani ya Komori wajula va amini wajau holi honde muliri jimla wa hidara la duani na zinu
namna ya uwariha haina mtu zidhamana zahahe hojumai zambidi iliwa tikaye matata harumela duani ya Komori. Mwinyi Rashidi Sheikh Mkomori uliona uraia wa Shifaransa haringanzma ya buwa misomo ya walimisha wanazijana yono ya hazi ili ujipangia imaudu ya hao tartibu ya ushashiza ubure usoni mwa wanazijana. Shafa umarufu na mapicha ya Salim Ali Ratiraka. Wombula wahele shirika linu labali ya ledzina APFC ngilo na makswada ya unga mhono ye maraia mahsusu ya mashababi haufundishi ya hazi za mihono tartibu ya utaha haina mzimandao ya jibuli ya mnashirika mbinga ya ushashiza wa ubure haruma yensi sonokaya ngamina competence zijo fai yensi hatu shonde shatongesa daila amuri ya hensi ni tsange mbabi bangu namna mimi njo shinda parce que ngami mshashi haku chambe sam tungo jo shida nisedi wandu waili wandu wararu ya jitihadi hatu pia de mashababi waka wandu wasufre yo haruma ya shumaji le shirika kalijaji hansi haruma wambuo hazibahi ama ngilo na faliki ya utsanganya imashirika yalio na uhutajifu ya urenga wandu hazini hauwasaidia haruma wamvauo ngasi na metodi kao sisi ngari ijuao kao gardo shinda leo amsomunika example entreprise kao leo ijuanze recruit wajori para singa dua compagnie rifanya recruitment wo kwa nau latsa wakati parce que wafanya recruitment yo latsa wakati wa entreprise besingwa jo hafila ndogozi ndwaji watu sisi wa compagnie harma ila recruitment namne kao ka rifanya je répondre à 90% ila poste kao wala entreprise ngwatsa hao harumwa maha 12 ya hazi ihopo l'emploi Faransa yodhamana wahile shirika APFC hauno maslaha ya urejei vanuti juu ili urumishiha na wengelele ya maarifa wana wa Komori jumwa hizo ya juwao. Misomo ya ujadidisha maarifa jumo mwanono wade wa malendre ibula informantino honmoroni niwe kusudiwa warumishi wako shughuli hanolisa wandwe malalao na uzima hatu wade uno azmaikao irengwa na idara ya honono hadaraja ilisi walangazija Abdul Karim Mohamed na Salim Ali Ratiraka wakadhir maelezo wazima na Hamida Ashatamadi. Wandro hazima jana matanu na shinda wakushulihaniha neswarafa ya hema lalao ya huwade wa malendre wahundana na misomo ya ujadidisha maarifa ya makswada mshinzi do wanjezi za ilmu harumaize namna za uzima hatu uwade wa malendre banunsi juu inu kampani mahsus ya heshesi wa shangazija haizo ngarjo jiliwaho malahoni rijerni kwa malalao yayo abenge ikawarura kabla yojiliwa uwandu wajuku vihema lalao yayo wajewa ni kwa msomo mahsus yo henam naje wajuku hanisema lalao yayo hakango jukaya mwanamtiti mrumbuhazi kwani kwa malalao badzima leo yinu rika harumale bavula hunu hari yani yude ranguha haya tani mazaha waudu wakupanga le bavula hari harumu nono abenge yemfumraru nemfumne kabil waude mabavu yema rajina wajotene madhamana ngwajua jilia wanazijana wao wende wanikie emisomo yi inutsimara ya mwadu ya guvernora ya ngazija iungao mhono ishikao shikoshuli hani hanunono iliwana na mabwade hamada yanu inu mara ya raru wafanyao kampani ya filariozi ya rumashesi wa shangazija karendo tanabairi onruka ya ze resultat kastushido kaya satisfaisante haukaya ye kampanye tujuru ngabatongondriha nzwani na mwalize ndongozi kiri ngazija kastukiri inde mana boko leo ye guvernora yinjia harumwaze ndongozinu ilishe si washangazija umuhaunu ikauri nikiwa ibati ya mwiso ya ukayari ifanye kampanye no ili wadi wa filariozi wende na uroha harumashe isiwa misomo jainu ngio wajibu harumo wanrohazi wa hunono ili wandu washinde wakingie emabade madziro ya kurema wakazi.
ligugunyia shakali ajali ya gari la aina ya Zafira ijiri haramu mkabala wa Salimani Tandra ya mfumo tsino. Takdiran wanru wanane ndo wakaujihunda harumali gari linu na ula wanano wakahadhir habati njema koroho ya lawa amma baadhi za wanru wakaujihunda harumali gari linu wakoza baisheti hauziro na rishilie mzima mwengoni wakaujihunda harumali gari. Pasha gari la Zafira ya rivaiza normali, wangu normali. Et puis garsi hao rika 8 watine chauffeur, c'est-à-dire avant 9 watine chauffeur. On fikiri ndio normal ya Zafira. Et puis warisi hao les gars kajaka honda, à mon avis les gars kajaka honda ndio kazi mimi parce que misika hashiri njaka na siuhango sika uonezo nongo. Et puis warisi hao Sararu Salimani Ranzoro Salimani Mbavi so na le gari vola raria et trottoir et puis après eto no vya fanya mimi mongo mide wa mando na roho au garini juste fanya mna blessure petite en fikir moi et le domo je crois que pour l'instant il y a data ni ona ukandio mziro sono shwana matsono kanga bobese akoza babe shinono sujwa eta ina mna hiyo na bakoza mbabo mhono sha mona vya fikiri kabati akoza mkozo lo grave ako à mon avis ça sujwa horenda baba no shoku ya jiri kartujwa ka mandoela latama u jumkini hava jwe kurbaturu zindwa jina kartujwa shao zodeze habari namna zabe. Na mada ino ndo takaokaza kifo taarifa habari ama kabla sumlahani ndo mwisheleza ni baadhi za hizi mada za kaza hii misa emionano mbali na mbali ya tulanziani ni sheka wa Shilone Jukum ya pangisha mkwanzi wa taifa idungu huendelea. Warumishi walone bwana ya utao wade wa malende uzimia hatu ibanti juu wakusidi wa misomo ya wajadidisha maarifa jumoe bwana ikao waloni yoini. Na hapa nuangalize ndo teutaalike taarifa habari hatu ya makatiano barnamaji njema za khairi ndo rembushiriaoni wazima na ORTC. Ahsantu.